Batka mat ke bagi nyakren ka dei hadol ka land amendment bill ka bagi la menjur bat lepas ngi la ka dorbar ke berang syudap pada kasi ke bekut jo ka yang dorbar ka ni ka bill kala pas kam kono kono ke jing persya tendai ngi ui pat adien ba kala mi akila patai ku bos pang ka ni ka jing wan ra ke jungi ke ni ka amendment kita kan katu kat ni kibala pensampaian ke social media dah ke basim ya ki katu kan ki lain mo ya akan dikabil ki badan hakila patai ku bor hari sya jing nak yang jing ngim su disu mana pensan kenang ban beng ya kan dika kajing bom sutu jadi ketika jing yalam bakla jing kita tu kan ni bak kham tam e bangin pensya ya ki pat ba ingin simpang ki katu kan ni kebala kedau ke ba ladon ki ba yalam bakla ke bidai bakata ke baki ongka ceiling mo kay gani ka ceiling ke badan haka section 16 jongka Kasil Automotive Council administration and regulation act arajar way ceiling kamut ke jingbu limit mo nene kata ka jingbu bentah ba ki hima ki rai bat ki shnong kin ai ki jakara indi jaka ki jaka ba syakin kinu ki rishiman mo baiklah bu ya kini nama kisnam ke beladap kami simula dalam kono kejing tiak lakam ngani ka regulation lani kata ka ma kejing parking baki hima lani ki rai baki shnong ken ai ki cakara ini ki cakap ba syakir simat lani syakir kini ki kenhul bat kemtang yang li kisam beladap baki po baki spa akar ka jaka ka badai bar yo ki pat ba kala lek penban syakir simat lani tang ki katu ni ki kenhul bat den la takadaru baka ki isi ke bare makane ka angla bu ya kane ka ceiling bat kala bu ya ka kendal mo banyak kendu ya ki hima ya ki ra bat ki snong banyak keren kumno bangin bu no da kane ka ceiling susu ka jing pensya ya kane ka ceiling kemut ka jing limit ene ka jing bu ya kata ka baki nak ka jing he hadu ka no ki hima ki lawan ya kane ki kendo pat ba sekiru simet dan dia sekiru ki kenhun dalam don ki kendokur dalam don manumno ki balik sini ta juki kamot kidu nak kala masnai delar kan kan remru ba ala pek ba ki ki file ki ba bun ha kala don ru ki signature jeng ki wedan ta ki kala banjur ba bandon no kini ki landan da masnai ki buduk ki basuk ka VP ke jukran ba sepang ke jing du no ke jongi ki jakarai kata kajing tu no ka kendau ka siap ke jongi dalam desa baru ndai saplang ki para khasi ke jongi hiru par khamtam hingi yo i ba kajing tu no ke jaka kajing tu no iki jakara ke jongi kalong tang siki katu ka ni ki bahas pa ka department ke jongi ke yo i ke isi jongi ke i bara kalong kum ni ke bomot kan mran jaka shu na kam ta ki brio ki bedok ki basuk ki ba pli ki ba juan singi na ka por ban pan jaka ngi ka masih ai jaka iki kumta hadir kenika ji kendu bat kini ki hima ki rai bat ki snong mo ka ba ki am ta in consultation tabakam simla ong pat de banyo jeng mejon ki namar bak ladon kenika consultation ka ji kendu kumta nya la bu no na kata ka ceiling mo to ka ceiling kan dia ta ka bu limit ke jongi ka no ka ki rai ki hima ki snong ki ai jaka aba ki de ban ai ya ki ki jaka ba ke jongi tende bang ibu limit menipat kamut baki di ban ai tik kan ni ada don ki hima ki ra ki snong pat ki ba bam ko aban ai ya kini ka babu mengi ki ba ai ki bam don mo ki bam na ban ai ki jaka be kini ki ba khamrit ya kini ka ba labu mengiru ya kata ki la ban ni susu akan ka amendment la bu ru ada amendment ka jugi la bu ru bana ka benta man ai ki jaka ra syaka sokar jela syaka district council bat syaka sokar padeng nakam ta kini jingdon kam ki bedeka roy ka pa ki de la ka ki surok mo la banong kini ki hospital ki ba warra de ki bor sarkar kani ka land amendment kanum khang sa ki sa ko wai pat ngila buru balada ki hima ki rai bar ki shno ongno ki nam ta ki homestay nakam ta ki industry nam ta ki resort ki hotel nam ta ki school ki don pat ke ba ka hima ki ba ka rai ki shno ka idon kam ka ba jaka ka ba kham he banyak kini mo ka ba kham he yakini ke ba la don kam shisha ka an ka sya yaki ba kila bande kam ta tang ba ki dei ban yo jeng bet ni ki dei banyak kendu ni banyak selok shua ba ka is committee jong kan district council
Ti halor kini ki mentang kau kaban ong kani kapor. Baka kam kejingi kekot tanghang ta. Tang bang ibu bang fix ya ka ceiling ababu ikalimet kanungin ai. Yano kin ai, kumno kin ai, manuban soy ya kita ki agreement, manuban soy ya kita ka jengete kular ban ai kini ki jaka ki puta kumno ki ya te ki jengkular ni kumno ki pendan kam baru ka bor ka syong haki hima kira da kisno. Kam ni ka kam ka jongi kita. Tingo ka ban ong kan ni ka por ba kam ban kanu ka jeng pendu no ya ka bor jeng ki hima kira bat kisno. Kam ban kanu ka bor. Nanging bu ikini kan limit ban ai ikini ki jaka pa ba sia kini ki bangala kado mentang. Yang asyik tim makan poi kapor. Baki jakara kini benar syu akan dikaji ke jung. Jadi masuk kuman jadi masuk ngungu baki kepartemen ke jung. Kali yo iya ke jung kam. Jung upai pun kasih hara jung dikari ke jung. Ya ke jung kam ban tengkai ya kan dia jaka pa ba. Dai tang ki jakara de kena pa baki pa ba ke yo bentalan. Te lada kini kecakap kebenar syu. Hadin habut, hadin kasan sipos nam, apos nam ngene ko bukan dong. Kali ayu ke district council. Mo? Kibubun ki kedokti hi sa district council lapan kambo lapan ko board ini ka district council lam ka schedule bangin pe ano ka kendo ka siap. Tela mangingim la bani e ka mut ka pateng. Kan ki ben yangi bat kan tim yangi bang yam sim la lei. Dema ta ka daw na kaleng ka jungi ni la simi kan ka rai ban pentrikam. Ini ka ceiling bat ni kermen ru kumala dan kan ka consultation baki hima kira kisnong kinya trilang bat ni ka district council kam tam nandan yang sa sisir man pentri kam no kita ki landan ni kita ki langkot kendo knang baki pa ba baduk jungi kinyo le jong isem